malo, a odjedanput kao da iskoče steljci i njihovi natpisi. Čemu ti steljci, čemu ti natpisi? Je li to potreba samo za oslovcem ili za smislom? U nekom drugom kontekstu stečak bi bio samo figurativna ilustracija, kao što je ovim momcima koji nas snimaju ove slike okolo, kao trenutak odmora, možda razbijanje monotonije, ambijenta, dekora i tako dalje. Međutim, u našem slučaju ili u svjetskom slučaju, oni su jako podsticajni, inspirativni. Oni su možda putokaz. Dobro si primijetio, i pelin je obojen stečcima i porukama. Jednu poruku bih ovdje posebno naglasio pred kamerama, koju smatram možda ključnom, ne znam koja kamera izoštrava. Upravo ova poruka, ovaj stečak, star 800 godina, je taj najinspirativniji dio. Na njemu se vide slova. Na njemu se vidi čovjek koji u ruci drži knjigu. Pretpostavljam da smo, evo ga. Sad da poentiram. Evropa je imala problema početkom 16. vijeka velikih. Svaka generacija misli da su njeni problemi ponajveći. Martin Luther u nakani da pomogne, da spasi sopstvenu generaciju, da spasi, on je tamo naglasio, Boga, Bibliju i Isusa, on je u ovom stečku našao inspiraciju i rekao: spas postoji. On je u knjizi. I onda je išao na onu figurativnu prezentaciju. Između Boga i čovjeka ne nalaze se ni dvorci, ni sultani, ni pape, nego knjiga. Knjiga kao simbol mudrosti. Knjiga kao povezujuća nit između generacija, iskustava, duhovnosti i tako dalje. I onda on naprosto izbacio 3 principa, religiozna principa, koja smatram i danas slamkom izbavljenja. A tad su zaista bili i slamka izbavljenja i samo izbavljenje. Prvi princip je: ako je tačno da je Gospod poslao čovjeku knjigu kao poruku, poduku, onda čovjek ne može i ne smije pred knjigom imati 3 grijeha. Prvi grijeh je da ne zna čitati. U 21. vijeku to smatram ne malim grijehom, nego velikim, da ne kažem i sramotom. Drugi grijeh je da čovjek ne čita poruku koju mu je Bog poslao. I treći grijeh, ništa manji, jeste čitati, učiti, a ne razumjeti. Ukoliko danas pročitamo to, onda ćemo shvatiti da je Martin imao pravo. Ali smo danas u 21. vijeku. Zašto sam spomenuo stečke? Zašto sam spomenuo Martina Lutera? I zašto dosta milutina sa ovog stečka? Zato što i danas, koliko god promišljamo svijetu, ne vidim drugo spasenje nego u knjizi. Knjizi kao simbolu naše ljudskosti. Knjizi kao simbolu oni koji su vjernici, između vjernika ideje Boga. Ali vjernik ne može pobjeći u dogmu. Ne može kleknuti i biti nijem i čutati. Ostavljati ovovremene probleme Bogu. Vjernik mora da čita, da spoznaje. Normalno, kad pročita Bibliju 10 puta, kad pročita Kuran 10 puta, poslije toga su mu otvorena carske bašte, da može čitati ama baš sve. I bajke. I pronicati u ono što jeste bilo, pronicati u ovo što jeste sada, ali i vidjeti ono što nam dolazi. Ne treba biti previše mudar pa zaključiti, ukoliko ja sad nagnem ovaj sto, da će čaše poletiti dole. Mi smo misaona bića, moramo razmišljati o konsekvenciji. Danas smo se prebukirali, imamo previše materijalno-tehničkih sredstava. Ljudi žele svoju besmrtnost da dožive i odžive kroz gomilanje.
novca, zlata, spratova, ali nisam siguran da su sretni. Dakle, materijalno da, ali mjera u svemu. Moramo promišljati o tom što jesmo danas i kuda idemo dalje. Problem je što ono što se Bosni danas dešava i čini strašnim, nije mnogo drugačija situacija ni sa cijelom planetom, ne slučajno u ovom romanu ono malo selo koje se zove Brdo postaje simbol. Mi smo danas u jednom prostoru upućeni jako jedni na druge. Ja kad vidim požare u Rusiji, mene zaboli stomak podjednako kao da vidim ovamo u Americi poplave, vjetrove i tako dalje. To je sve naša mala domovina koja se zove planeta Zemlja. I možda je tu, nije to više altruizam, nije to više nostalgija, nije to više neka visoka filozofija, samo vrlo praktični pragmatizam. Mi smo jako upućeni jedni na druge jer smo na kraju krajeva funkcionišemo na istom kodu, skoro jedinstvenom.